Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. APHLC Foundation dera nike paman ponji aphanpura phirangke mai kang nipon rasonsi APHLC Youth Wing satumpen phirangke mai pha ponsi Karbi Anglong radaphan ke pachini pon phirangke mai long ke pachini pon atengke non kiwangji ar koini phaing kore siar ni phuloni lang herang pathua klamalok si APHLC Foundation dera ni peman ponpu lasi Karbi Anglong ara doan atumta I don inutke kachi tongdun et nangji aphansi pherangke mailong pen birta pachinipo dasi pherangke mailong kaningji panalam thile angton pen arjuponik sina aprangsi tum APHLC Youth Wing Central Committee hin pen nang tum pherangke phanang choro par piklo nang tum phanang chofa teng pen pini kewang apo nang tum phan jasimet pet pini ni tum pherangke atum phan mandela bangso press meet ki hang ati ke lahenlo non ke wangji ar koya chiklo tarik inquiry si lake APHLC 7 foundation de mate indeng troxy APHLC am hang ke thek arni lasi nilitum nalatum channel hoi pen Karbi Anglong arat la pen dima so arat aphan mati inglong arat to anaphan nilitum bichu phapon la pen kachunuri pon alam the kaningje ya phansi nalitum phan press bit nang chu phapon lo kichu phapon alam the ke la puhello non ke wangji ar khoya chiklo tarik inquiry si APHLC Foundation de arni Karbi Anglong arat to an inglo arat to an halabang so arni nangaji tong dun peji phansi nilitum APHLC hin pen nang tum phanang cho phapon halabang so arni labang so foundation de alir alon pen katalon je phansi APHLC asong ki ja doman claim dam bom lonon adim na ke phuluni tuara ko mat national highway mate gal foreland laso aku mat lasi elitung politics alam chipu pin pen dhorom alam chipu pin pen thang ning so ning hi avi pin pen elitung inglo akhedo anke halabang so arni nangchi tongdun peje phansi niltum pen naltum phanang chopha pon labang so foundation arni ilitum ise antong isibet pen income jiora pen Karbi Anglong arat mati inglo arat jakong pirothe amule tumat hinglo itum chupak lang nangji lasi nang tu phan halabang so arni nang chop phapon lo nang tu man ning alo thang ki chak hik avi pin pen nang tu nak dun je phansi il tu nang chong hong prong lo la pen nang tu nang chop phapon lo la pen ka chunri pon alam theke la pu helo inglo khe do an khe longri ki jog wan nang ji pu ka matha inglo khe an halabang so arni jat asai le do sitami idon ben inut anke nang tum ke wang vidje phansi ni tum hin penang to nang chunuri lo atheri tum chini APHLC asong labang so asong laki ke apartment sikarja pi longri apartment sikarja inglo akhe tum aso sukai ke da reng vernangji ituma get longri thir kip nangji wa phansi karja lasi inglo akhe pumi thang phan ka chinia tuma nenu tribal nenu akarbi nenu adimasa nenu agaru nenu akuki nenu arengma tu inglo akhe mate indigenous akhayan khe bariman
Nalo tum mithang phan khe barin bu kachinia tum an inglo khe an ke halabang so arni ke bang pekje phan si nil tum hin penang tum phan ke bang vegja phan si chudri pon pedikrim athe iri tum kimang along lelela churupar piglo itum inglo khe tu ningkan thok siang bong pini APSC along ki ong dung inglo arat tun nang kachi todun il tun ki damtang MP election result na tun juthe lo lak ni social back non ki dang lo ne dum chini dam pe me apeng men puro dang la pe non la bang so election result klang pe non an ke tum ba pe khangjang lo ni tun chini lo lasi il tum akimang adiman lilela ngapot si itum akimang kupit lo halake hembrek mat autonomous state arj ding include in long arat tum akar I ason ipelong vit fancy episode sa strong opinion nita arja triplo lapen 6 sidul arona ten pen ken kam tijor si kiche so tum hon voter list amen kan thanji pen dang lo inglo akhe aphan paching thuri aphan pen dang lo ilung akimang adiman lilichot non itum lo itum ang ruki unalo non acak cholo lasi itum arj include ben asontin akimang sondo anta itum ke pichun vegje panke nilitum jungjung ben giwon nalitum akira lapen ilitum jalang pepensi ning sipet iklai vet dosi ilitum ahim prek tami itum pelongunji lasi hemprek kenangji po akarbi an hemprek kenangji po tribal akhe an ke halabang so arni na chitong vegje pansi nilitum media hoy pinal to hanan na nang chun ri pono athema ilitum acak kong cepak lanji itum unity mate ning sibet cepak lain ke non asam ahur halo lasi ilitum ningkan siben patai si labang so foundation deke lasi jat asai le to sikame na ilitum mithang asai ci otikanga puwas ni la chun ri po athema la foundation de nang ki dunta nang tu khelo ya farman nang tu mithang asai lo ke ilitum mithang akam lo lagi las halabang so arni nang tu nang chitong dun vegje fansi Karbi honghari amai kuthepi arola pen kuthepi angri jutanga songotom pen kuthepi arong along hachaki kana jaimek pedopo West Karbi Anglong bithung rank thama constituency ka parlo kuthepi arong arlo along Karbi honghari mei kuthepi arola pen kuthepi angri jutanga songotom pen patil pi ponsi ar koyjik loni phai kre phuarni adon hachaki kana jaimek peman pon hachaki kan lake Karbi khai ajutang along hako phusar phisara to bahot pensi red jai pen sok jiwan lote bangso jaimek pedopono bangso jutang ke pareng verji aphanon putame Karbi ra tum hacha kan bomro lason thak Karbi jutang along bangso hachaki kan aron ke pado verji aphanpura Karbi honghari amaya tumpen habartin tame hachaki kana jaimek pedopono laso along kuthepi arong along setami adon hachake kan jaimek pedopondo bangso hachake kan pon along Karbi honghari mai kuthepi aro maiphu muntri senar kongchunbang rupsing rongphar dihin rembang biren timung angri jutang asong maiphu bimol timung kongchunbang bihuram be laben kaprek jutang kachinghon aratatum chetongdun kuthepi arong along lake pinning si lason adon hachake kana jaime kepedo chenglang lapen non iprang tami jutang la anso se ke pangtang verji aphan padopon ver lapen pinning ke pado pon perong atum anta morning pen ke padopon etnangji lapen te owe ki mi atum si ake ongdung ke paprang do nangji pata chuning report Barthol ban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Bangsurihini APHLC arat Bikram Tokbi pen Japonsi BJP along kaching bedun Arkoi ni phai kret trokarni Dhansiri MSC constituency ke pardo daldali along APHLC pen BJP kaching bedun Bangso hot APHLC a party along kiklem kachipadu ka bangphu Bikram Tokbi Japonsi Longsing Rongpi Raja Hanse pen danglok Bangner kep leaders tum BJP along ching bedun Lapen polling center Kripo aradatum pen pinike ACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Umar Singh Tiso MLA
bangkethom tilotuma hasnu lapen tim Karbi Anglong leaders tum angno bangsur hini APHLC party pen GOC BJP along chipauktun lo Bikrom tok bi pen kaning jepon ke kopia thepen si APHLC pen GOC BJP along kaching bi tun nangkok ma walam thi laki APHLC along ki do pen kisung loksi kachetong po lapen kai ke apotame tangka kachirung lok pen si party kachipang tangi laki ili Karbi arada so aphan kerap kalisi ke pasung thurong lo APHLC ke rada bi ke jong sipsi amai tin ke padolong sutame tangkarung berdi tilo jongsi APHLC pen GOA bom pulote anso sesi kisung chitong nang bom pu puta matha ponsi pini BJP along chipa ogdunang koklopusi rada mai pialong lamthi chipek langpo MP ইলেকশ্যনত APHLC বুলি এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক ছাপোৰ্টাৰবিলাকে আজি পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত টিম কাৰ্বি আংলঙত তেখেতসকলৰ আজি যোগদান কৰা হৈছে বিজেপি দলৰ যোগদান কৰা হৈছে গতিকে আজি সেই যোগদান কাৰ্যসূচী আছে এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ সমষ্টিত আপোনালোকে দেখা পাইছে এমাহৰ ভিতৰতে সোচেং সমষ্টি প্ৰায় 2000কৈ অধিক পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পিছত আমৰেং সমষ্টি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকৰ প্ৰায় 3000কৈ অধিক পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ লুমাজং কনষ্টিটুৱেঞ্চি প্ৰায় 3000কৈ অধিক পৰিয়াল যোগদান কৰিছে আজি ইয়াত গোটেইখিনি মানুহে আহিব পৰা নাই মানে আমি অলপ বেলেগ কাৰ্যসূচী থকা কাৰণে CM ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰ্যসূচী থকা কাৰণে প্ৰায় মানুহবিলাকৰ অহা নাই কিন্তু ইয়াত যিটো ইয়াত 3000 ইয়াত চেয়াৰ আছে গোটেইখিনি চেয়াৰটো আপোনালোকৰ দেখা পাইছে সেই গোটেইখিনি ভৰ্তি হৈছে ইয়াৰ আজি টোটেল লিষ্ট দিয়া হৈছে 5000 APHLC দলে আমাৰ দলৰ যোগদান কৰিছে আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই 26 ইলেকশ্যনত কেন্দ্ৰ কৰি আজি জিলা বিজেপি প্ৰস্তুতি চলাইছে নহয় ইয়েতো আমাৰ যিবিলাকে আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সদায় ৱেলকাম আছোঁ তেওঁলোকৰ আদৰণি আছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে বা আমাৰ দলত থাকিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আদৰণি কৰিছোঁ তেওঁলোকক Cleared up club atum pen block level sports meet 2025 performance mission pen pachunpon West Karbi Anglong bitung reng thama constituency ke parlo sar ikarong patho aklamalong arkoyjik loni phai kre porni block level sports meet 2025 angdung gitia jaimik mission pen pachunpon block level sports meet lake Nihiru Yuwa Kendra Diphu atum pen kapen khara tingsi ni nia farman ni phai krepli Arni pen pangcheng ponsi ni phai kre porni mission pen pachon ponlo labang so jai mekalong ki bi pon lake pinso atumaphan 100 meter race ki kat kachimbai long jump badminton lapen volleyball lapen solo atumaphan ki bi pon lake 100 meter ki kat kachimbai rosit kachibung lapen kabadi Pini angdung kitia mayalong alihisar po manpen Anthony Tiso Kongchun Bangke se Hamran Regional Committee lapen Provincial Bay Organizing Secretary in charge bitung Reng Thama HRC Humson Teron President KSC Jenka Head Branch Lumta Kro Thanbang Dynamic Vidya Academy lapen Hemoing Leng Cleared Up Club Abidi Saratum Aluhia Mana Peng Pen Chetong Donsi Maya Dipidon Aluhi Sarpo Ahin Pen Cleared Up Club 2025 a calendar setami inputigang Aluhi Sarpo Lapen Kachapa Aluhi Atamari Ting Pen Sikapatu ke Hayatamapan Nong e Rontikang si Maya Dido Klong Pen Pejot Pon Cleared Up Club Amai Pu Wilson Ingjai Lapen Kongchon Bang Bishop Timungatum Ahin Pen Miss Sen Block Level Sports Meet 2025 Sarik Arong along kepachuna apot labang so program along ongdung kachapati dunatum do anaphanta kachuro lapen aningkangsa chipeklang po Berthalban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News